ki khun hajar jong kahima langrin hakakhat ar tarik naitung ar hajar ar phaulai kila kam ba gajing keno jong uba PS lingdo ba usim kahima langrin unong teising sim yong ulapan kala jaka shimet ya ka khandau hima kabalong kababakla bat kabomdon nongrim habakran shakilat pathai khubor uba enbok lang nonglang ulaong ba gajing keno ba usim nong teising ulashim hi ya kapisa ban ai shakakam ublei kamdei ka bashisha Namar badai ke eksekutif darbar ringkat usim bakila perkhat badai ban ajing kershan shaki balang bat kakam ublei na kajingyo pisa kahima bat ka isi darbar kalayakut ban ai pisa jingarap mar saulak syakawai pakawai ke balang kibadan hapo kahima langren katkum kajing ong jong uba enbok lang kidan laip hondu tali ki balang hapo kahima langren bat kajing lut na kabenta kini ki balang kalong shiklur sapho saulak tingka nong jong kahima langren Iwan sini ringkat bagi samla di rompak di badan ringkat lang bagi namun tak kebang minyak dan pensai halor kejing mi kikelum kenrang hapo kahima jongi nama pakadang kejing mi nakaseng samla di malang dan bagi ong ba kadang kejing perkelam private lan ya kekendo jong kahima te kapung kejing tip jongi hiki nosong senong jong kahima langren ba kini kejing persai pelan joki kartu katnya samla tolong kelang bat kemudian nongrim andai kartu kejing tip jongi hiba pok kahima jongi ngidon tang atli kita gi lukat kendo kepengi tip keteng kalau lau dengan tilan bat ka lau penden tangli tekini gi lukat kendo atli na lu isnem kat kendai po ila don kejing ya kini ya kejing long terai lor kita kendo pedeng kahima langren ba kami teman jong usiam nang tesin siam yong kalau ada kembali muslim ini kata kejing ya le toki ya kini kis ba hadu kini kisiru macam mana penerai pakade ka kajong nu nakade kajong hima nakade kajong hi re hadir ba nakaliang jongki menteri lungdo bagi nongsong senong bun sin nilai joya song berkat ba luar jong kanil kam ba nilai rai ba ninya sukno ikeniga mukaduma pok hima jumi apa deng jong kini ki arliang mamlawan nakaliang jong kahima ba nakaliang hayeng jong siem jongi bat larai ikeni Puntang bala surai kang lagi atu gani. Re nilai daya lum daki paipa bat ngilasyong ru dak dorbar 50 lebih. Kakak aku dari setempat arja perwai. Bat kalau menjur ban esukno ya gini ka buka duma. Tekunta halu kapsal tarik Oktober jong arja kadwai nilai soy ya kasas sekolah pedeng kadorbar langren bat nakaliang jong kayeng jong usiam bala hikmat hi lagi menteri kilendo bat nakaliang kayeng jong i dan hikmat dat is model simyong berkat ini ke management buat kamde kabala sinsara hikmat berkawai dari supek tang ya kini ban penyesuk apa deng jong i kenam kanumi kanu kejeng ya kini kadon lu kejeng keno ba kejeng ai pataret ke management buat ke ai pataret doa kawan nomor pakani kejing kani kecekaret jong ini kipat ba kadon kini kalau ngam tila baka penentang di de ya kani ngelabu ke management buat ban besar ya kani nak kata kada kejing ai pataret ru ndai ba ni ai mon subah yunu mereka dei kejing wan pam hi jong kipat ba kalau kejing dam kam jong i de se kum kinongret kiyo kum skim nak soka nani kini kejing buntoy no pok soka te lada ngim ai ya kini ka pata kubut ka government kamlak pi man pediang ban kumnungin ai skim ni pi ha bat kumdan kini ka pata ndai kum lakang ni no ru ya no badon kum kita kijundam kam pok ka tapi dia dei berkekam kasoka yo semuntoy kini kita management buat hi kan ai bet ya kini ki jundam kam baki kuat kum kata pata lagi kini kudu jundam kam kejing kabayaha paka office ni te re kadon ru sekejing mi ba bagi keno
pausim nang tesim ulah simhi ya bisa panai siki kunhun balang ku panai jengirap siki kunhun balang mo te kabai dei bat ni umsam larai hi tong sim marwe kat khat diskutip hi berpawe kilarai kini panai ke jengirap separo ki kunhun balang ku badan hapok kahimalang ren tekat kum kajingtip jongi hi bahpo kahimalang ren jongi kadan kumbalai kun ripeli ki kunhun balang bapher la kajong de bat khot diskutip hi baro kila ya rai ba kin ai kajing yarap ma saw lak kai hoi ka balang bat idon hadu balai kun ripeli ege kedun balang bat kajing lut nak benta gini lain ripeli ke balang lakon kumba siklur saw lak ini hi badai tak dibahas pang pok malang ren te kadon ru kani kajing ai setiwe pat kedun balang tiba kamha pok malang ren dari kadai sabar hima ruban ai ki kebalakon saduk ki nyom mulai lah tingkang lemba yang siap bekerjasama pada hiwai ki mission di badan pokok sabar maka hima ini te kajing kena kadon kabami keba long akabai dei bat kabentang bagan ya keren ya kadi kami suk bagi ong bangi lasupun ki lasupun seithok kita ki dulir no akaban su pak sain thok kita ki jing sain ban ong ba klem o bala ya menjur ban mi ke management board tapok kai ma ni rei kata ka jing keren jogi mat kalong ka klem no rem namar la keren ya kini ka kam nya su bun guna bat penlong ka jing yalang haman kisno kumdei basu rai hi tangka dapat diskutip berusia. Henry nak kita lihat berkolong, ya kecing elang aman nak isnong, banyak keren ya kini kecing yasuk, kenapa menerak kecing mentoy, ya kahima jungi, kenapa kadang don cukup kini kejerbat, bat kenapa hilak penengkam dan ya kecing mi kecing don jongka, hima jungi. Mereka panggil don belum tenram kis, kemudian singkar imlak penengkam ya kan, ya kecing don jengam juga hima. Jadi kumno kipat bak video kecing mentoy nak. Ladani melak ban yesuk ladani melak ban yesuk kemut ban kejejar ini ban penengkam ini Henry hadir bangi layu yang jeng yesuk kanu syuki kajeng erat development ka bangi yo penengkam mentah de namar bayakan di kemungkan rumah bangi lak yesuk ndai ba tahi bangawang ba lasyarai ni deki tuhan eksekutif ursir dari yang kaniru hadir makila dep yang kajeng yesuk ban ni sa rai ban form yang ka management board hak usnam arja khatwai te kajing jet yu usim thmai ni kadai hak usnam arja khatre te kabal ngo long lada ki pat pak sisa kimot ya ke management board berpentri kam ko kahima ni beli ki kidang punjab yu ban hak pon kajing jet yu usim rakba kumno ki pat ba ki menjur ki punjab dan guram yu kum usim rakba jong kahima ada dei badan kum kata kajing bom yang menjur namar nadu arja khatwai platform yang ini pada rai benisuk lada ki patba nong sok nong jong kahima jong ibar kowe lada ki kimhun pat kimsuk ya kini jintri kam jong kahima dekat perkomunikasi buat kila dei ban penrem nok dei usia jong iha ketu kwa mereka pen isai bat patba hi kimon bat istanat bat kidak kwa hiru ya kejingsuk bat kim kwa syu pakanang don kum gini kerum kenram apu kahima jong na kata kada kila rai penjit bat ai jep ke badon huram yu sim nong te sim au ajarkan real bat kum ta kalau kita kijing sisa Kami buat percaya ke bahwa nakalem jumi lakum ba lalu sama ajak kue yang mentar ini yang nanti yang kejesuk hapen ke ima bat ke yin kasen jauh jadi simyong pokoroi te nakalem jumi kim kuasu yang ke kadang dia kebajian di pot belum cua ikwa ba ai ba ke paten jumi tisuk kumbolong ni mentar te kumbolong mopi ba awak jadi kita yo ada bagi isi kita ada nilai ba ko kejelam jumi samla pi aslindo berdiri presiden jaga sen samla di manarin ilayan hamar nabisno banten syai syai kipat ba musno bawa ngapo ke himalayan dan artli ki wasisha te nakalem jumi mungkin orang sosok hi nyiwa ni berpercaya kalau bah kecingkip kejami bah
Nado pa nakaliam jo kahima pa tayin kasan jo ka kursi biyong kimi jo ipaim sim nong te sim yong nile sup nile sai batam dum kabon kata kajisun syar arliam lami pe aga pede bat yerusi beberapa lagi pe hakinu ki bentaru nakaliam jo sim uyati ko muslim dia nakaliam jumi harapnya begitu kali jong jadi apa nakaliam jumi ikut ikut diajar jong ke Himalayan invading definition case yang itu. Dan nakaliam jumi mentah nimpat perlak orang ye. Hari nakaliam jumi percaya ke ba nakaliam jumi ni kuat percaya tak ada kepol. Tah nakaliam jumi.